دیجده دوچند دکتر حسین شیعان و دو میوان میام مستم خیرات. خیر هذا. نه جرابلس وسا plan hatbu kirin ku spar 2 sal beri hatta Türkiye biketa embejin Suriye leberi de gotin ku hin embejin astengi çebu mesela FETÖ çete FETÖ ne işte ku Türkiye بقصدي حتى او بالافرا او تياريا شرعه روسيا تداخستن يعني جبو فيك جبو هن سبب وخا تركيا درنك ما جبو كو بكبه جرابلسي لفيدري تشي يعني دا فازا تركيا تشي نها صباح الخير جاد بهم نها اساس امريكا لسوريا دروتي بوليتيكا دروتي درباسكر ناف بين سالتا مثلا وقت بشار اسد ذكرنا بكتا امريكا جو ايرو سبه تركيا خابان تركيا سكنات 3 milyon penaberat fıra Türkiye perişan bu. Suriye perişan bu. Fakat Amerika burada strateji düşündüm yaşan desta PYD. Yani PYD destek da PYD çek silah da yani en büyük. Çek silah da PYD desta PYD وهيك يجي تشك عجيب ورا الجم PYD حرمه PYD'den beri Rojava balafır askeri çetikir. Yani valla net sekini. Hatta hani Türkiye kapandı. Gelek başkot hatta panzi tirmeyi var darbel Türkiye çebuş beri ve Türkiye çarcara asas niyet operasyonu ekir. Çarcara. Yani dedi careki o da kozmik eda ve çağı fetva ev ifşakır. Yani Ahmet Davutoğlu Serok Vezir bu ev ifşakır. Anı hakikaten Türkiye gelek derenma. Türkiye tişi düşüyor. Türkiye go tamam biraz müdahale Suriye çenebe asker de ardera nemeşi operasyon arde çenebe hem hava tani yani azmiyane tani bir teyari Beşar Esad neferin ev bese yani بچطور عراق 10 سال بری و چیکر بچطور عراق گوبرا هلیکوپتر صدام طیاره صدام کردان شبری 2003 ve emlifraj var bakın bira muhalif rab serxo bira roki peşe beşer bekefe fakat Amerika tişe barış nekir yani elvederi بقصدي وبالزانایی استراتژی planlı program değil. Aynı yani strateji ki usam meşandın embejin Amerika jusa ligor kanaatamın velatin Avrupa jusa bunu. Hamure. Xwestin ku Daesh devamiye Daesh'i devam bike embejin. Yani وكيدن الودري كاوس تبلهوي افشار بلا خلاص نبه تدبي قيل سيرفيك استراتيجيه zaten maksat برنامه beredeceğim Mecab Abdurrahman Tibirete strateji yani hele ki hatta Şiiye çebike Lübnan hattani deri Orta Asya'da nezika Çin'i hele ki Sünniye bakı düperçe hele kafe Sünniye'yi Türkiye şvera dur bak asas strateji mesela evet yani şey sebebi panze tirmeji panze darbeji sebebi en mezin evu ne efteni mesela ketine Adnan Menderes'in sebebi o projelatan avin bu Adnan Menderes Kenezi Rusya bu idi. Beçağı pakta Bağdat'da çekiyor bu. Beçağı şu Bağdat'da hat Suriye hat beçağı edip çiçekle bu seri Suriye ve vaktide. Bana niye takip Adnan Menderes dugu Türkiye mezini mesela tişi dübü Mehmet bakayım. Diyor ki NATO hududu Türkiye Suriye tanımayın kırını. De yani de NATO'da velatenden de tişek satına. Yani mesela Fransa ev Tüney, Almanya Tüney. Mesela Fransa ونجد ama Türkiye tane 1958 da vakti devre Menderes'te ev mayın kırını. Kamera seri mevzuya koyuyor. Mesela evi. Kubra Türkiye nevra. Nuka Türkiye deren mayı kathanı billah Türkiye deren mayı. Peki vanaş Kurda hazıkı kathanı. Buna mesela evi. Nuha çuttu Saddam Hüseyin vakti Kurda dıxıst. Vakti ambil Şiiye dıxıst. Amerikan'a göçü. Ku aferin şerre Saddam tu çelaki başı. حتى كانت قوتي أري قوت حقيقتي تو كنت كيف قوتي ها وقت بترول واريل أو بو بيشاغي قلت تمام بس شو تو بو هات في حسابي أو يرو في استراتيجي لفراش شيء سوريا شيء يعني مثلا خطا صالح مسلم أن مزنفه PYD خطا أن مزنفه فقط تشي بي PYD شكر ذاتي أمريكية سوريا İran. Bana da yok çekirin. Kasım Süleymani, Asaf Şevket, Numala Celal Talabani, bana 2011 da çekirin. Peki yani. Zarım serviye. Nuha İro Türkiye'li bura bir PYD şerdik. Peki tiştek acayip livratı ne? Kürt, Suriye kanı mı katın? Yani kattık jor Amerika müsaade etti ki? Na. Beşar Esad müsaade etti ki? Na. Türkiye'deki veçerbi ki? Şu Türkiye Kürt aradı be.
bi kantona ve işe çinabe. Mesele evet duhazı Kurdal fena Saddam çutu kırı şeytan Kurdal Araba rej Türkara bıkı şeytan bir hafta kefin. Evi 5 sali devam bıkı. Benim. Strateji mezin evi. وبحثا دو خطا كير خطا شيئا بله. يعني نها وخطا كدني جاي او جي خطا بي كي خطا Hata امريكا yapıyor. يبقى Aynen. نوصى يعني Hadi behevdir edilmiş. Paralel hemen. Duygusun evi. Yaklaşıyor yaklaşıyor. لبدرجه itirazı Türkiye هي يعني خطك وها يعني حتى Türkiye'de bir şey mücadele ama ne biteni yani bejin jbo daişi و حتى تشتكي وها جهات فهمكرين يعني تركيا ناخذ كو كردين سوريا تشتكي بدس بخل سوريا ام بيجن لحكومه بيجه مجادله ما لديجي كردانينه قطع. هيدا ام بيجن YPG وامجي تمثيل لكن نكارن تمثيل بكن لورا او زور دستي على سر كردين سوريا انا كسه مثلا يعني Guhatın gırtın bura kadepil Afrin'e bana gışıp zor da dibin cem peyedi dikin leşkeri peyedi. Zor dibin. Bir evra tişteki nuha vakta Bahu Zerdal hat kuştun. Dedi iddia var ve çağ. iddia ki bu İddia. hem nizam tabii Ve çağı bir vira yekil Amerika hat kuştun. Mezini Suriye yani politika Amerika Suriye asıl tespiti kere bu. او هات كشتن وقت نمهري نها اساس استراتيجيه امريكا تعقيبك يرو دقت بك مثلا او فيزيك لتانك تركيا كات امريكا دايوانا tabii امت شيء عجيبه تو هفالي دي ناتو داي 6 سال دي ناتو داي امريكا مزين ناتو هون هفالي هيفن يرو بفي سلاحي الفيادخ Mesela Amerika ne zanı MBB tedbir demokratik Suriye güçleri. Yani kuvvetli Suriye demokratik. böyle aynı sen Nuha Amerika ne zanı istediğin ne oluyor peydeyi. Zanı. يعني ناتو بس تشيكي سلاح اخوان لولاتي خدخه Ezverim tabii. Ezverim Serbiya. Peydeş keçedi bi. Peyde pırrıkhu mezine van hem askeri Suriye'nin. Ev yak. Adu diye PYD İro be emri Amerika, be strateji Amerika. Nuka gafa xubafi. Demek bana be ev Amerika ten. ملي Peki tişe acayip şey ne yapar? Nuha tülviye dikkat bike. İro PYD, Beşar Esad, muhalif. Mesela hündür halli Suriye buyu curcuna. Amerika leleki, Rusya, İran, Hizbullah. Yani buyu hakikaten tişteki facia. Maksada falan şeyi tül ortaya bukhunu ya maksada kesik tuni. Tukana Suriye bikatinin nikane. Tukana vi milleti Kurdar derket nikane. Harama Roja ve PYD seri hafta zaten hattı Türkiye. Millet cilu ranamay. Peki naha stratejiye PYD, YPG و PKK ve evji yani Amerika söz dayeme ve hadi bejin. Böyle. Amerika söz dayeme Böyle. emel Rojava şuara kanton me ilan kir sibedus be eme veki Herima Kurdistan'a Irak'ı em bejin ev Rojava bikin belki devlet eke küçük. Hatta bu hadi bejin em devleti ne xazın li em kanton xazın em xab idare bikin. Sibedus be ku Esad biçeji em bejin yeki dini var eser iktidara Suriye ev Rojava ve de destemeda bimine o emi Rojava'yı idare bikin. Peki Mehmet bak. Yani Lürisma mezin bile. وهذا بيجي نحن PYD و YPG و PKK قنديل وهذا بيجي أمريكا يجي صوص دايامه peki ser söz akabı sekine geliyor. Az kanaatك Amerika üstü sözü bir sekine. Yani fikir Amerika yani PYD'ra fakat yani şu tutucu. Hayal kenge yani. Nuka 1918'de vakti Osmanlı xalas bu sayıs piqo çekirin. Her aşire Arabara devlete çekirin. Mesela Suriye judu bajarı çebu. Halep bu Şam'ı çebu. Irak jisi bajarı çebu. Musul, Bağdat, Basra. Anuka kantona devlete çedik. Bereli bir şey bajar ama beceri kanton. Cerablus, nizam çu Kobani, nizam çu Tel Abyad, nizam Gresipi. Yani bajarı ki devlete giderdik. Ya bre mi? Vakta yekiti. وقت اتفاقي وقت اتحاد نوكا قدرة تركو عربو حجمج dahi yeke. Yani asas gerek PYD çuto bukra. PYD vakta muhalif derketin. Bevdere bimeşya Beşar Esad ket lişami siyasete bukra. Binya evvali hükümet ya. Çok geniş olmaz mı? Bes bu şu ara. Yani mesela lişami kurtun ne? Lehalebi kurtun ne? Mal khata jotene.
Yani nuka Amerika ve PYD hatta kileri kullanmış bir kere hatta menfaat alır. Mesela Menfaat evet alır. yani sibe düsbe ku her tişt ligor Amerika'yı ne çele li Suriye Beli. ve demi Amerika PKK ra ji PYD ra beje bes hatta vera İşi تخلص. işi خلاص Ve bu goodbye. Bay bay yani. Hiç böyle var. Nuha tülviye dikkat biki. PYD hedef akçı gibi mesela Suriye hürriyet dernek kafe. Nüfus akıcı, coğrafya akıcı ne mümkün yani. Peki tüpkantuna ilan biki tukanı bir seri teri bir sekiniz sanayet, iktisadat, ekonomiteyi na. Tübe hala bu şam tukanı bir meşe imkan akıtını. Yani imkan akıtını ya. Hene diyor Türkiye hele diyor Suriye hele İran tuva düşmaniyetiye mezin tuçma çedik. Mesela NKS güç gidigre. Yani taraftarı bana. Deste servana. Sizde partini ya ne ekteni? Belki size hafta ziyarettir vana tegirtin. Yani EPYD. Asla strateji PYD, strateji Beşar Esad, strateji İsrail ve Amerika yak. Peki yani değil mi? Burada meşhur. Es tiştek merak ettim Mustafa. Naha dve operasyonu da Arteş Azateye, Leşkerin Türkmenaneye, enekesi çımattuneye, peşmergeyin enekesi. Yani asas lübra avli çi bu Salah Bedrettin bu KDP mesela enekesiş beri PYD asla organizasyonu ha bu fakat Beşar Esad Amerika silah dafana. PKK Bahoz Erdal bir çek yoku ketin o silah hayvanı kışka konkuren. O adı diyece asas enekese bir siyaset ve demokrasi hareket kır. Silah milah ne khos yani. Silah milah ne khos le başı yani. Daviye PYD destasır. Komple tamam. Musabu le peşmergeyin enekesi çun Herima Kürdistan'ı lüvederi perverde bun yani Barzani destek da çekçi da embejin yani ha peşmergeyin enekesi. PYD müsaade nakı. PYD kişi serograt ki. PYD Rojava'yı müsaade nake. Li Herima Kürdistan'ı diçin Herima Kürdistan'ı peşmergeyin enekesi diçin perverde de ben yani Herima Kürdistan'ı parçayan bir jene lüvederi. Yani enekese tabi emnizanın kuvveti enekesi deste enekesi de çıkas peşmergeyin perverdekiri heykelçe ku silahın giran embejin. Lüvederi dve operasyonu da embejin Arteş Azat hebu. Türkmence hebun. O embejin yani çıma enekesi tüneli. Nuha Mehmet bakın bu mesele ev. Ya şeyle ki bırak Kürt berdun ne kevin. Niye tavana belki yak ev fakat dişek mühim ev ya. Nuha PYD bir silahı Beşar Esad bakışta Beşar Esad hareket kir. Bir istihbarata ya hareket kir. Bine Amerika destedi Barzani. Desnadı Barzani. Mesela Barzani bir Türkiye dost yoktu ne? Yani Amerika Luracı Beşar Esad'cı Amerikacı İrancı. Hersa desta PYD tane. Yani büyüre hareket kır. Yani bir dest yok babı çeke babı silahcı nikan PYD yani. Peki denge ke çağçı bu mamusta yani pişti ku 15 Temmuz içi bu çete FETÖ'ye embejin xwast darbe çekeli millet ne işt. Paşe Suriye cihetişt bu heri yani Serokuman Erdoğan çu Rusya'yı Putin rahat ecem hev de sise ilone da li Çin'i G20 kujerat bejin yani o 20 velatin peşketi zirvekeye lo derece be Putin ra ve disa be bahev Serok Amerika'yı Barack Obama ve bahev lvedere denge ke çağçı bu Türkiye neze Rusya'ydı be de mesela Suriye'de neze İran'ydı be Amerika bitenema mesela şirike Amerika ile Suriye bitene PD. Nuha asas gerek resmen mezun bu konu hakimiyet Amerika idi kharad. Xirad be. Xalas. Yani 45 sala Amerika لسر dünya harba düdü canı şu ve hatta nehzaru nesudun noda hemen kuvveta en mezun bu jeşön bir salacı bir seri oktani fakat ürüşün ve nezika 10 sala idi xalas bu. Nuha el listika vana mezinci xalas kır Recep Tayyip Erdoğan. Yani goçe go dünyaş piyenca mestere. Yani sebebi panzi tirme hiceve. Yani çıma desti FETÖ. Yani FETÖ çıma tahmiz ağzı mezindeki. Xodidiki. Sabahçı desti PYD. Çıkaz dijmerin bir velatiyene Amerika destek devam. Nuka ideoloji FETÖ. O ideoloji PYD yak sosyalist yak ciddi ez öyle İslam yani Müslümanın nermem. Böyle. Nuha vana her düşme her dura demeşine. Nuka basireta vana zerre kadar hebe, imana vana zerre kadar hebe. İlo be hürriyete Müslümana, be hürriyete rojelata navim, be hürriyete kıta Asya.
dünyada kelime dibi. Peki, Mamuslem'in devam bikin bizne ve müberek abidin elma Kurdistan'a Irak'ı nüşekiyani me Mustafa Kerim li bendame Mustafa Kerim roja tabkhir çiye gelo da rojava ve da meseleyin ve hadiseyin ve havadiseyin ve tuskari bi kurtasi bahs biki. بله بله محمد باقی ڕۆژێوەش باش لە هەرێمی کوردستانەوە لە هەولێرەوە سڵاوکی گەرم بۆ بەڕێستان و بۆ ستافی تەرەتە کوردی و بۆ هەموو بینەرانی تەرەتە کوردی ڕۆژەوی گەرمی هەرێمی کوردستان سەردانەکەی بەڕێز نێچیروان بارزانی بوو بۆ بەغدا دوایەوەی کە دوو ڕۆژێ خایاند دوایەوەی کە کۆتایی بە سەردانەکە هاتەوە هەرێمی کوردستان لە سەردانەکەیدا لەگە گەورە بەرپرسانی عێراق کۆبووەوە بە تایبەتیش لەگە حەیدەر عابادی لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمان لەگەڵ سەرۆک کۆمار و لەگەڵ وەزیرە بەڕێزەکان و لەگەڵ ئەو کەسایەتیانەی کە لەوێ لە بەناوی کورد ئیش دەکەن و خودکار دەکەن باستەوە کرا کە پەیوەندیەکانی هەرێم و بەغدا دووبارە لە چاو ببەخشێتەوە لاپەڕێکی تازە بۆ بکرێتەوە بە تایبەتیش لە ڕووی بڵێن ئێکۆنۆمیەوە چونکە هەرێمی کوردستان لە ڕووی ئابوووریەوە لە ڕێوشێکی خراپدایە و پێویستی بە هەماهەنگیە لەگەڵ بەغدا و ئەو نەفتەی کە ڕەوان دەکرێتن ئی بەغدا وا بازەکرێت کە لەسەر هەرێمی کوردستان دووبارە دەتوانن ڕەوانەی بکەنەوە و نێچیروان بارزانیش بڵێن سەردانێکی سەرکەوتووی ئەنجامدایە بەلایەکی ترەوە گەیارە بە تاواتی دەتوانین بڵێن کۆنتترۆل کراوە و دوای کۆنتترۆلکردنەوەی گەیارە ئێستا ڕوبڕووی قەیرانی چی بڵێن ژینگەیی دەبتەوە یعنی زۆر پیسە ژینگەکەی چونکە داعش هەر هەموو بیرە نەوتەکانی تەقاندیە و لەلایەکی تریشەوە ئەو نەوتە خاوەی هەیە هەر هەمووی بەناو کۆڵان و کوچە و شەقامەکاندا ڕژاندیە و وەشبوویتە جێی نیگەرانی خۆی لە هەرێمی کوردستان و بە تایبەتیش لە ئێستا لە عێراق بە کۆی گشتی ڕێژەی پلەی گەرمای زۆر گەرمە ڕۆژانە نێوەڕۆ دەگاتە پلەی 50 گەرمە ئەوەش زۆر گەرم دەکات سەر ڕێوەش ئەو ئاگرەکە هەیە ئێستا لە گەیارە خەڵکەکەی زیاتر بێزار کردیە لەلایەکی تریشەوە بڵێن شەڕی منبجس بەردەوامە و ئێستا ئێمە لێرە میوانداری کەسایەتێکی زۆر بەڕێز دەکەین بەڕێز ئیبراهیم گاباری کە بزانین ئایا هەرێمی کوردستان یعنی ویاخود هەنگاوەکان شەڕی منبج ئێستا بە شێوەیەکە و لە چ ئاستێکتا پێشێکی بەخێربی ئیبراهیم نوکە شەڕی منبج لە چ ئاستێکتایە و بڵێن تورکیا توانیتی کۆنتترۆل بکاتن وە لە یەپەگە و لە داعش ئەو ناوچەیە تەمیز بکە رأي أحمد تركيا زور تأخير بري دسالة لازم تركيا تشوفها تركيا جي احتمال ناتواني بو معارضة لتركيا بقوة بو جماعة فتحي جولان بقوة بو أقدر تشوفها احتمال مشكلات بو كربانة برأي من زور متأخر بو تشونا تركي وچونا تركي جي قازان جاك باشا بو تركي لبر بيادا براستي خطر لسر تركي ولسر كرد جي بري تركي إن برأي من بيادا خطر لسر كرد بري تركي لبر أوها ڕۆژی ئێستا پێدا لەوێ پەیرۆ دەکە یاخود جێگیر دەکات سیاسەتە پۆلیتیکەوی ینی خەتەریەکەی لە کورد زیاترە لە بۆ ناوچەکانی دی چونکە ناهێڵی خەڵکی کورد لەوێ بە ئاسان بێ و منداڵەکانی بە زۆر دەباتە شاڕۆنی اولا مندالي كردي جنج دبي شر تينا كشتنو همو شهيد دبنو همو بوح لصالح ايران وصالح نظام سوريا وصالح النصر صالح كرداي دول قازانجا بايدي تشيه اگر دولة روسيا وتركي لدولة عظيمة دولة بقوة مصالحي بيادا بنسبة اوانا هيش نينا يعني النتيجة دائما بيادا خسارة دبي او ملت دشي او جنج ما دشن تينا كشتنو وشي قازانجك بو نبو كرد هيا نبو إنسانيتي هيا لبل أوها بيادا دائما ما دام عسكري نظام سوريا عسكري إيسا إيه روسيا يجي نا عسكري روسيا يجي هر مصلحة خبي دميريني يعني وك مرتزقة وك برادة كسكي بيكشتن جهنم كريم البر أوها چقازانجا بيادتنا وتركي لازم بو بري دسالة بكيمايي بشي سوريا وعرضي بكري والكاريا معارضه بكي ومعارضه بقوه بكي وناوچا ازاد بكي بو عرميه بكي ولاتي روج افاي سوري انا كاجي برايي من
تركي وقازانجك باش بكي اگر مستمر بي، اما اگر ضغطك روسيا لهات يعني ضغطك لامريكا لهات وقرا باش دي تركي زور خساره دبي. بڵێن داعش لەو ناوچیانە ئێستا لەگەر بڵێن ئەو چونە ناو سووریاوە داعشی شکستەی تەواوی واردیە چونکە ناتوانین شەڕ لەگەر تورکیا بکە. قربانو داعش بري تركيا تقريبا محيط بو داعش بر نظام سوري، بلام انا كوقتي تركي دجي داعش بقوة بهيزك بقوته بعسكري خو بدبابي خو بسلاحي خو بتكنولوجيا خو وقتي بقوة داخلي داعش ناميني بالتأكيد داعش ناميني. وأجر داعش نماجي مشكلات هي ليرة أجر داعش ضعيف ببي نظام سوري ضعيف دبي يعني هو وقتي ببي أخير إيران جي قبولناكي أنا كداعش ضعيف ببي لسوريا لبر أجر داعش نما نظام سوري جناميني لبر أو تناقضات هم هنا تركي قازانجة كده كي داعش ناهيلي يعني نظام ناهيلي إيران قبولناكي شيعة قبولناكن يعني للايك داعش تنروي السنة بلام للايك إيران شيعة دعم للسنة دكا لبويكا يعني سياستك زور سياسة ظاهرة جرينج باطنة وتشتكي أنا من قلت أجر داعش ضعيف وينم أصلا سر يعني مانا نظام سوري حكومتها سوري معناه 2000 صال ومعارضة بقوته وملتها مرهبه معناوي سر معناوي سببك تنهبه داعش بقوته داعش هشت نظام سوري بميني أو حجمه داعش نميني نظام سوري ناميني وروسيا جي خسارة دبي وداعش خسارة دبي وإيران جي خسارة دبي برأيهم أدي دا ناوچەکانی مووسڵ ئێستا ئۆپێراسیۆن ئامادەکار دەکرێتن یعنی لێرە شیعە دەیەوێ بەشدار بی سونە دەیەوێ بەشدار نەبی لەلایەکی ترشەوە بەغدا دەڵێ نابی پێشمەرگە بەشدار بی چ ینی شێوازێک هەیە بۆ ئۆپێراسیۆنەکانی مووسڵ ینی ئامادەکاریەکان تەواوە لەلایەک هاوپەیمان هەیە ئەمریکا هەیە بەڵام لەلایەک ئێران هەیە وەکو بەڕێز ئاماژ پێدێک کەوان دام دەکەن یعنی ئەو کێشەیە ئەو پرۆبلەمە کو چارەسەر بێت. قربانو اگر پیشمرگه مشارکه نکی لموصل تجاره ازگار نابی اما یک امریکا جی دزانی عرب جی دزانن وشيعة جي دزانن وإيران جي دزاني بلام وقت حشد الشعبي مشاركة بكن يعني حشد الشعبي سنة موصلي هم بكوشن بحجة إرهاب وما إرهاب وتيرورستن أوي كلا لناوچەکانی دیڕوویدا لە ئەمبار و لە فەل و جەوانە وك نفس النسخة بس موصل زيادتر موصل چند زور ملايين زورة موصل بحزاران لازم بين كشتن حشد الشعبي إسرائيل أجر درباس بموصل بيبي لازم كشتن بيبي وأجر دولتي عالمي وأمم المتحدة والدنيا وأنا حسبك إنسان نمري بشر نمري لازم قول لكم داعش درباس بي داعش درباس بي فقط نبو رزقار كنا موصلي بو سنة لموصل بكشن نكمل زيادة يعني هاتني داعش للسنة زرببو والشيعة يعني لهم نوعك هر سنة زرببو بلا تشتكي در داعش كي هنا يا موصل بالأصل بمستمسكات ووثيقة وأدلة مالكي داعش هنا موصل وتسليمي داعش كرياو موصل بينج حزار عسكر بو بحمو عدو يك طلق ندان حزار وبينصد داعش هات موصل احتلال كربو إيران ومالكي داعش دانا موصل دانا داعش علني أنا دعمية بقيدة كان لسوريا كي دعمية بقيدة كان لسوريا يعني بين إيران وأنا دعمية بقيدة كان لسوريا بها ماشي لا إيران دعمي دعمي نظام دكي وقت دعمي نظام بكي دعمي فايدة دكي إيران ما سوريا وعراق أو محور قنديل وطهران وبغداد وصالح مسلم بلان بيجي صالح مسلم نب بيشمرقي فقير وبلنغازو أو أنا أو دبن ضحية أو أنا حمو مشتركا بجريماكي جريمة كشتنا في ملتي سواء لموصل بن سواء لكردستاني بن سواء لحمد يعني ديمو سر أهمان برسيار داخل بوني تركيا بو من بيتس قازانجێکی زۆر گرنگ برأيي من داخلي أجر مستمر بي وأجر ضغطك أمريكي ناتو أن بتأثير لبكيان روسي قازانجك باشا لبر داعش ناميني أجر داعش نما داعش وأوي وقت داعش أجر نمينن سوري نظام سوري بق ضعيف دبي زۆر سپاس دەکەین بۆ بەشداری سپاس بڵێ ینی لە هەولێرەوە ئیتر بەو شێوەیە تێڕوانینی بڵێن شەڕی مووسڵ دەکرێت شەڕی منبز دەکرێت و یاخود پەیوەندیەکانی هەرێم و تورکیا دەکرێت پەیوەندیەکانی هەرێم و عێراق و بەغدا دەکرێت بەڵێ محەممەد باقی دێمەوەلات
Gelek spas Mustafa Kerim ji bo têjî ji bo mêvanî tê jî Rojava Herêmê temaşevan nêca tevî ji Herêma Kurdistanê mesaj hatine ji paytextê Kurdistanê dembaş dibêje Rıdvan kekê Rıdvan Atabey lêkolîner û bêşmentiya milletê Kurd nûçeyên sibê ez her serî sibê li bendê dibînim gelek spas ji bo mesajên tê ji dil û can. Mastem devam kin tabii Barzanî jî hat çû. Yani em bahsa ittifaqê dikin li rohilata navîn tabii اتفاق çeynabe yani hakikaten çeynabe çünkü nailin ku çebibe yani ittifaka milleti Kurdu milleti Türk milleti Arap emejin Şii u yendin her tim müdahaleke tekirin aliye velatin Avrupa'yı o besaj dikevin yani iro embejin li rohilata navîn ku ittifaka biya efkas insan ne dağıt kuştur. Efkas şer çenedi bu. Nuha Mehmet bakı hakikaten Problem çiye? Çima em dinav xweda, dinav mala xweda ittifaqekî çenakî. Aynı öyle. Nuha İbn Haldun dibe coğrafya kadere. Hakikaten va coğrafya mı? Yani va Rojava'dan navin, va harama Türkiye, Kurdistan, Arap, Acem, va mıntıka kadere me gışkayı. Nuha vakta meşer terik handı bu. En bunun imparatoru dünyada en mesin. Mesela Selahattin Eyyubi ve mecari ukhane ya zikri. Mukhan. Düşük yek böyle dibe kathanu bile ilmi ve cihadi terk mekr. Mesela evvel bir ve desbedeki hatta ne daha der adalet o meterikine adalet ve yakıtiya ittifak o kathanu billah meterikine. Nuhat ilu tüyürül dikkat beke tanzde tirmehi var ruhi vi milleti çubu el seri para şehida evli neş Diyarbakır'ı bu. Diyarbakır bu. Bayrağı Yunancı İzmir'e afet neş Diyarbakır bu. Yani çüto 7 sal beri harba xalas buni vi milleti Kurdu Türk hevdura kır yürü carda harbe kvareydi. İşte ve mezin beke tüberser Halebeci, tüberser Hevlerici, tüberser Şamici kadar vi milleti gışkiyek. Nuka İngilizce 7 sal beri sayxis piko çekir Kürt kırın 4 perçe, Arap kırın 3 perçe, Türk kırın 5 perçe. Yani dikkat beki Türkçe perçe. Yani ne öteni? Mesela Azerbaycan, Nizam Çiçi, Kazakistan, Kırgızistan falan yakın yani. Nafan Türkistan bu beri. Nuhad fena tevga em çima ittifakı için akın. Yani vana var stratejik idi ki me daima beri haften. Nuha ilo Salih Müslim eğer Beşar Esad yani Salih Müslim li Türkiye xondi Türkiş münteçetir basane kadara Türkiş münteçetir zane zane bismillah Kurd vrahan 10 milyon oğul hela İstanbul hela İzmir'i hayata 6 milyon mevdara zevcine hayata demdiki eğer Salih Müslim basiret ağabey ki biri hoş verdi be Abdullah Müslim verdi be basiret ağabey şeref Türkiye ne kari akıllı ev yak dikkat beki Amerika li Daesh'in akıl dibe Daesh tıkım fakat deravatk Rusya Daesh'in akıl Emre zareme. Ma va çutu bu hicde devlet çend sale ne kadar Daesh halas bakın. Yani devlete Irak'ı 7 katı viya bu. Peki tişteki acayip ne? Ne tişteki acayip ne ama müstelvidir. Mesela hatta do Cerablus de deste Daesh'e da. Beli. Teröristi Daesh'e, militanı Daesh'e löyderi bu. Kat şerji ne kirin? Yani ne kettin nav şerji. Gavako bihistin topu tankın Türkiye o artış azat de reviyan şun. Beli. Madem o haya madem Daesh efkas yani demek ki tırseke belav dikin ev bivan interneti bivan videoya dedi oha de videoya da rengi Daesh o serje dikin embejin ev tırs belav dünyayı de be legava komorin rastiye da icraat edeceğe bir tanka bir tofa biçin ser Daesh tırabe gavadın hevleri kek İbrahim Goçi 1500 ev Daesh 5000 askeri Irak'ı hesir girtini bacarı Musil'i 2 milyonu ev kını dest yok. Fa ne akıllı ha ne kari akıllı yani ne meriç ve ina bıkı. Evet Daesh dedi be tu gışki kom bıkı mene asas Daesh derhis ortaya istihbarat İngiliz bu, Fransız bu, Amerika bu, İsrail bu, İran bu. Hepsi seyirler de bana çekiren. Mesela laboratuvar vanı bilgisayarı gidesi vanadan desi Avrupa'dan. Nuka mesela oku mesela ve nuha iro vana enerji Müslümana, enerji Kurdu, Türkü, Arabı, Acema gışki derkin boşu. Boş der. Fa şerama gışkoyu halas bike. Yani hammu millete halas bike. İro Türkiye ruhaki hürriyete çebiye, ruhaki demokrasi çebiye. Dinavida şu herkesira kanı hayatak başçıya. Durojulata navici ruhaki düş derket ortaya. Yani ev ruhi panzi tirmehi asas evi milleti komple. Hammu Müslümanaya. Mesela İran goçu ve dikkat edin
Serokê Hamanî got ê 15 tîrmehê li Tirkiye darbe çêkir Amerîka bariz Bilmiyorum Amerika evet eşkere yani. Musadık xist Amerika ayak operasyon ayak Peki, çekir. peki. Ama reserve ez ve xalas bikim kom bikim. Nuha îro barzanî tevra. Türkiye ji dehar ora. Ne Türkiye hevlerini karoke bisekne. Mesela Daesh gerek bere huda Bağdat bere huda hevleri. Ama reserve ya. Nuha îro Şam, Ankara hev vana yekitiye ki çebilke ve Avrupa ve Amerika kana hakimiyete kusar dünya bir meşine. Peki. Tayyip Erdoğan şaviye. Ez ve Em devam bikin li bizna ve mi her ser hudut gelo ve der şu ben şey yani Alaaddin geçerli ben dame Alaaddin çi aravşa davi de operasyona Fırat'da. Veli operasyona Mertala Fırat'ı ya ser Cerablus'e ben haber devam dike. Daha evare ve kümül zanın saatin evare de saat 20 kadar bazdı bu. Levedere reksna terörde işi bombe aveti bu. Dve erişede mukabın tankek u seyleşkereme berindar bun. Pişti ve erişi teseke u de hemen demede bersi vayda u evlerine be balaferen asım balaferan u bu bisan ve evlerine tarumar kırın ev derin teröristin işi levedere hatun koştun u ev cihici hatu tarumar kırın. Jeheni ve do le gonde ganduraya levedere operasyon levedere gelek zede bu levedere hatu bu operasyon hatu bakırın te ita kırın ku levedere berdev ki daişeci hatiya koştun le ev هیچ نهاتیه دیار کردن. جهانی میشرو پوچون لگونه کندرای نه دوام دیگه به بالافران اف تروریستن داعشه او اف گوند به اوبیسان به تی بمب کردن به تی طلاق کردن. جهانی و گوندن زاگور او کلیه ده شرو پوچون بنا بر دوام دکر لوی داره شرو پوچون گله که زیاده تر بو پشتیوان شرو پوچونان ارتش آزاد سوریه او گنجی به دست خستن نها او در دست داعشه دیه ل رخصنا ترور داعشه دمو که او گند بندست وان دمو گله که بمب او تقامنی بناخ کرد بو او جی یک به یک لوی داره تن تثبیت کردن او پشتی وی که جی نها او درنه هدی حرام دبن. جرینی و تسکیجی دوان اپراسیون گله حساس کار خوب میشان خود دوام دیگه با که اول لودری سیویل دایش گله سیویل کرنه بنزخه او کی مرتال بکارتینه جبو و یکیجی تسکه هوگی میشاندن خو هوگی کیم کریه جبو و یکیجی ورا ببیجن نه شرو پوچون هر زده نال çoban beye derdora çoban beye gonde wan ev pevçun te kirin jegini ve le herema menbiçe le dare ji wek te zanin rexsan teröriye peki derbazı rojavaya Fırat'e bu le dare ji gelek ji xoy ji kir bu le dare ev ji jibo evlehiya sinora Türkiye'yi پسکری که مزینه جبو و کی نه اپراسیون لوی داره دوام دیگه ارتش آزاد سوریه نه میشاندن خو لوی داره دوام دیگه نه لوی داره لپاشمن دنگ توپان و دنگ گلان جیته ev derine yek bir yek naha teni pakış kırın gelek tekamenil de duramın grubun ev derdore sinore tekemeni bir çikribun hendek hatubun kolandın ev yekçi yek bir yekteni xırakırın o tekemenici lüvedere ten tekatın be kontrol kari hezen leşkerin Türkiye'ci gonde keklicici lüvedere her dere öyle beci kiriye o be tope xo be leşkere xo 24 saatan lüvedere nöbete dekirin na derdoren külliyeye o gonde kandırayı o çoban beye operasyon lüvedere devam dekin ev operasyon hatta çava kinge devam beke hejne diyara Mehmet Baki. Pekala gerek spas mamusten ha operasyon devam diken üşegen mecidi beşe o do tiştekate belav kirin yani gerek nüçe embejin gerek ajans bahsabe ekeci kirin gotun Amerika tabi çavkani Amerika'ya yani Amerika gotiye dinabera TSK o YPG PYD'de agirbesteke ateşkeseke atiye ilan kirin
li operasyon devam etkin tişek vahiye. Na Türkiye dibe çi dibe bira PYD derbasi Rojava ve Fırat'ın Ruhilat be. ben lura besekin yani. Yani Menbiç'e terbeki Orta Afrin'e vuran nezikesi not kilometreyi Cerablus asas ev nefesa buna Türkiye nefesa Halep'ci nefesa Suriye'ci yani strateji vaş buna Türkiye hayatiye. Adı diyajı eğer Cerablus'ci Afrin'ci bigi dibe 80 kilometre sınırımı dibe PYD YPG. PYD YPG nukat tişik ne acayip nukat müttefikin NATO'yu Amerika'da 6 saat hepdurayı öyle Amerika'da destek via. Yani şu bona çiviyadı ki Türkiye'de bir baya duhazın büfetisin. Turizma mezhebiler hakikaten var. Yani şer cinav Türkiye cinav beşer ise derket bu nav Türkiye nav Amerika. Fakat Mehmet bakın şey dikkat bekil diyor ki Türkiye daima vakinobiye. Mesela vakti harba Kıbrıs'a vakinobu ve Amerika destek Yunanistan. Şiberi ya mesela Türkiye gazetesi müdahale bakın Johnson mektup şan Türkiye. Koktu müdahale bakın Rusya sibel tehe ezdesine adında. Halbuki derevatı ki yani va durumada mesela Rusya dahi anuka denge kunak varmış Türkiye nave. Yani biraz sekranti. Buna Amerika, buna Türkiye tüm menfaata binere Amerika asas rızma okuya mezin duhazı petrola Irak'ı az Suriye tekibin desi yok. Peki. Petrola Suriye hem despi ne bu? Gaza Suriye'ci despi ne bu? Asas hedef amazın efe. Adıca hayata İsrail'u tekibin garanti yapar. Ya böyle mesele dernek efe. Şu boy ve artış ihtimal etçe bebe بقناعت ama gerek şer çenebe. Ne yani PYD hatadı ki. Yani YPG lehesbe Amerika siyardı bir Dimeşi. Yani Saddam Kütü'yle siyar bu akıbete var bu. Yani inşallah salim süver nebi ya. Yani jivir şundan ha min biçeye. Min biç deste PYD idaya, deste YPG idaya. O le Rojava'yı Fırat edi sekine. Türkiye biçe Fırat. Hassasiyet sinora yani. Men biç aliye Rojava'yı, derbasi aliye Ruhilat ebebe. من بيش الباب gelek mühim. من بيشيك ام بيجن قضايك نابچيك حقيقتا شهرك kritik en yani agrbestek verçe büyüdü yani elbab mesela da YPG godi biraz terabe menbiçü ceralbüsü çoban meclis Türkiye verdi ben yani agrbestek oha işte ben ihtimal azina من بيشوي دست PD da bimine elbab ke deste ateş azat yani anuka teşekkür ederim ihtimalim teşekkür garanti fakat askat haynanakum peki sebep çi bine mesela anuka tür harita İro Suriye binere vesmi lenere ki derdes muhalifade des artışa azadayı PYD ya da edudayı belli zaten mesela bir hesabı Suriye namış ne Türkiye kanı ne muhalif kanı ne artışa azad ne PYD kanı bir peki hele ki beşer esas. Daima bteyara düşünün. Mamsa gelek spas cubuhatına ve sohbete gelek bu. Tamaşvan cemaatın daviye bir tane akwa. Sibir aynı saat eda medisal peşberi ve ben hayası ve biminin khir hoşiyeda bxatire ve roja bxir.